Ifixon aneri ifixon nina butere na buti mazengshini lana ana ali guys va isala vanamwe mabativa kuri hilava va ku va bepongo loko byi twa ekushura byi chingela fixon namuntlha no hlamala vanhu va nifona va ku hayi va isala va hala tliliniki va kale ndhawu ya ku ya etlela mavona se vanhu va fonela mina na tivutisa ku ri why byi decide ku va byi ta la mugangeni la meni tshamaka kona byi nga zangi byi ni byela byi le ku hluphekeni byi sa lebyi swa ku evudyela byi herile so ri ano mi poyila ne ano mi poyila mara ko va emhaka ya ku na mina hlamala ku ri wan'we mi nga ni byelanga ku va ni ri na n'weni nhlikani hayi but Fixon na hi ri suri ka swilo leswi hi nga mi endlela hinkwaswo tanihiloko suri hi komberile hi kombela ku rivaleriwa hayi ali muendliwa wa maswona ku hi suka kule njhani hi tikuma se hi fikela mutini street suri ya hina yi va yi ri mampela ya ku yo a ta kombela hi tifoni na ti-video kombela suri mara hi ti-street personal spiritual husband ya xin'wanyana lexi a hi xi lave but Fixon ku ri na milazanyana wo tseletola na switsongwana no hayi mi nga vi leswi swi ni ta mi lunghisela so guys ma va vona va yisala va tile ka mehe ka Fixon va ku i sorry leswi va nga swi endla hayi hambileswi nga vava loko byi ni cinca xitejini byi ni trendisa hinkwako byi ni chingela byi ni vita gay byi vulavula swilo swin'wana swa ku tala musi byelani vanhu ni game leswi ya volo hi hembela va ku n'wina mitwana vavanuna and a vo hemba se hi swi teka gay mova inani mi sweswiwani mi n'wanuna wa lesbian wa straight no u nga hoxi ku lesbian ni vulavula swilo swa serious mi husband mi ya so i Fixon aneri i Fixon ha mi nga vileri va ta va hlayisekile ni ta mi siya ko kwala ne mi ta mi lunghisela exalwini la i Fixon aneri ana swi vuli ku ri loko se hi holovile hinkwaswo and then ya tshikana loko se munhu a ri emaxangwini ma ni twisisa ne musi ma tshembisa ku mi nge ni sukeli na rin'we mene mi nge ni sukeli miyele loko munhu twana va la swin'wana yele vhela mi ya police station mi nyika mpfumelelo na swi vhela mi porisa makomiseni na siku na rin'we ni nge pfuki na ambulance case famba mi ya pfula case but Fixon na siku na rin'we na mgasa na tshembisa ni nge pfuki mati no mo mudela but va tele kumbe ka Facebook ka mtshembisa ni hitiwe xikwale yini lama hi vona mu personal spiritual se kombela ku BV yiri ni vanhu van'we vana va munhu no more beef me no khensa ku va va kumeke va ta va yisa lava i Fixon na ne Fixon ni khensa ku va va kumeke va ta va yisa lava ivi va ta hlamusela ku ri voho va tisola a me na mi rivalela vafu na mi rivalela nge pfuka mi nga pfuki ma endle swilo mi nga sorry gasa hi rivaleleni ku va hi endle swilo leswi nga swi endla ene xin'wana wa vona ni vuswa lebyi bya wena byi endlaku lebyiyani u pfa u yimenyana hi byona ni nge hi endle swilo hinkwaswo hleketa onge byi chavisa wa ta byi chavisa vanhu va serious ku tshena kusuhi na ene la a ku biwa moya lani ne ku biwa moya leswaku vukula leswiyani ni kombela u yimanyana hi swona i Fixon aneri i Fixon gaza hi nkarhi mina ku swi voneni hinkwenu hawa va le mavokweni ya kahle mavokweni ya Fixon danko